هفت روش در باز بون ایرو دروژا هشتان ده برخودانیا گل آل دشی داگرکریا دولتا ترکیه دوام دیگه تبی کو دولتا ترکیه داگرکر به همو جوره چکین خوین گران و به بالفران ایریشی خاکا روژاوی کردستانی دیگه سیویلان دوکوژه کمکوژان پیکتینه لی هلوسته که رومتانه یا گل برخودیر جاره کدن لدجی داگرکریه درکتیه پیش لی تبی به برخودانیه هیزی نافنتوی چاوی خواه گرتنه او جه قرکرن او کمکوژا دولتا ترکیه را بیدنگ مینن امی ایرو جاره کدن ده برنامه طایبت یا تلویزیون خواده هلوستا بیدنگیا قادا نافنتوی برخودانیا گلی حرمی و هر وها ده آلی اولکاری و لشکری ده خباتین کتینه کرن ده وی برنامه خواه طایبت ده به میوانی خوره نقاش بکن و برنامه مجی دست بیدی که بری جاره که ندما خوش ببینرین هیجه ایرو برنامه مت طایبت میوانی مت طایبت و مجاراویش طایبت امی حول بدن اف هفت روشین در بازبوی ایریشن داگرکریا دولتا ترکیه لسر حرمی و کمکوژین کو پیکتنن لهمبری ویه که هلوستا هم دقا دولتین روشتات نابین و هم جین روش آوایی ده بیدنگیا کو حیب میوانین خوره نقاش بکن جبویه که میوانی برنامه ما ایرویا طایبت میوانه که طایبت جه فرماندارین یپجه نسرین عبدالله ام دسپیک دبیجین جبو و پیشنی آرامیا بجداربونا برنامه طایبت قبول کرد ام گلک سپاسیا ود کیم بریس نسرین ام هما جویه که دسپی بکن هفت روش جبرخوادانیه در باز بون ایرو روژا هشتان گلی حریمی لدیش داگرکریا دولتا ترکیه لبر خود ده دشورشا کو وان روژان پیک خواده یا کو هریزی ده درکت پیش گلی حریمی و زاروکن وین شروان لدیش داگرکریا دولتا ترک جاره کدن هلوستا خواه نشاندان هلوستا وی جاره هم جا ایریشن سریکانی هم جا داگرکرنا عفرینی گله که خورتر بو ام دکارین وی که چا پیناسه بکن انگو بنرخینن گلک سپاس سلاو و ریز جبو تاوایی تماشاوانا سلاو و ریز جبو گلین کو چوک نادینه سلاو و ریز جبو گلی کو هر تم ببندواریا در کتنا روژا آزادی از تکوشین و برخودانی و از پیروز دکم و پر بستر بلندایی از وینا پیشوازی دکم کو ام شهنازن کو ام زاروکی وی ملتینا بجنا خود طوینم الهمبری شهیدن کو جبو آزادی و سرخبونه جیانا خوش دستان و اثر ساغی جبو گلی خود خوازم نه ده پیواجوین گرینگ دم در باستبن براستی جی پیواجوین کو تیدا تاریخ شهدتی دکه کو ملت ما ایرو خودی چه هلوستیه و چه خودی پرتکیه همبری همو ایریشن کل سوی تکرن وکه هر جاره و اونجی دشوپینن و دنیا جی ایرو دشوپینی و ماتماید بینه همبری وی هلوستی و وی برخودانیه ملت ما خودی تاریخ کی گوتجی برخودانیه هر چندی ایریشن دجوار سردهاتیه اوینا هرتم خودون و هبونا خو پاراستیه و هر تم جی تکوشنا خبر دوام کریه به کو چاویل پشت ببینه هر تم بهزا خواه خواسر افتر دای نشاندان تاریخ گلی کرده هر چهار پارچه کردستان ده اونا هاتیه جیان کرن هر پارچه کی ده جی هر تم روبار فرمانان روبار کمکوجیان روبارین قتل عام هاتیه لی اوج هر کسی رج گوتیه دبی تو کاربی آخا من داگر بکه دبی تو کاربی بدنا من تو نبکه لی وی باش بزن به خالی من جبو جیانا کی آزاد خالی من جبو جیانا کی مشرف تو نگاری تو نبکی و هر تمجی ناوی هولدانه ده نه بتهیبت اف هشت روزه دجوار در باسپون دجمن حمو هزا خوا بتهیبت شی علی عظمانی ده سفر برکر گو جاوی ملت بشکنه ایریش سر حمو نرخیوی ناکر لی او بندواریا وینا بجینهات کو اف ملت بطرسه کو اف ملت قاوی پاشتا باوجه کو اف ملت گوشبر ببی نا هر شخص کی زاروکی 7 سالی حتی اختیار 7 سالی خوزیوراند وک چپرکی و جرا گوت وی باش بزن به ازان مزد چاو پیشوازی بکم جبونا وینا پر شهنازی ام فيه الوسط پیروز دکن و ام وید بیشن ام جوک هزن پارزوانن وی آخی وی گلی پارزوانن جن ما هفدورا سوزدا کو امی چوکی ندینن ام هفدورن هاوی سوزیجی بردوام دکن از جاره کدی وی برخودانی سلاف دکن ولی هر ده همان چارچوبه دجخوا جروشا دسپیکا ایریشی دما پیک آنینا کمکوژا دولت ترکیه لدیری که ده
ایریش پیک هات گل تبی کو بالافر لسر سری وان بون بری خدانج بو بریندارین خوش بو شهیدین خود در بیخن و ده انجام وی که دجی جخوا کمکوژی پیک هات جالیه دولت ترکیه ول سرگلی هریم او جوی روش حتی نها دولت ترکیه دیما ام بیشی نه شهروان نه سیویل بیکو بده عالیه که اما با اوه که کتو بردای برخوا او به بالافر او توپین خوا هریم تو باران او بمباردمان دیگه لعالیه کدن ام فیه که جواب پرس بکن حوال نسرینش برکو هون دعالیه لشکری ده آماده کاریان که هنه ام دخوازن هون تکلداری ویه که هنه که آگاهیان به رای گشتره جی پار بکن نها یک خالین هری سرکین کو درکتیا پیش نها د شری هفت روشان دنگوان بشین دیریشن داگرکریا دولت ترکیه هفت روشان ده این روشن در بازبوی ده کد روشا هشتان ده ایرو یا هری زده درکت پیش گلی انگو شروانین یکینین پاراستنا گل یپجی شروانین قصدی ده همان چارچوبه ده ده عالی تدبیران ده تدبیری که زیده لدیشی داگرکریا دولت ترکیه گرتیه گلو تکلداری آماده کاریان هم یپجی قصد او هم جن اولکاری تشتا کند خوازن به بینری مرا پارو بکن. في 10 سال ما بشتغل هلشتن 10 سالين تجي تجربنا 10 سالين تجي خبرنا بيواجهن قالك دجوار ام درباس بون وام خدي ويسكني دركتن كو ام كارن قالي خب باريزن رغم هر شدات الهمبري مجوري كرن رغم داغر كرنا كو بريبازن هري قريش دجمن بيكاني هرتم ما امادكاري خو وقت فدايان بري هرتشتي مداني شاندان وديسا وقت فدايا ام خدي بسكننا ددو مطلقه تدبيرين باش هاتنا قرتن بلا دجمن فينا باش بزان به مطلقه هاتناوي وي بشكل كيبه لي دركتناوي جي بشكل كدن با ما بري افنا غوتبو تركشي دفي سورتي دنا جبونا مناجي نازدتر جرانتي خدانيا سر فروكان تبو خوازي تنخوازي الهمبري فروكان حصار يادم بيجن امبارغو اقول سر مهيا ناهلي ام بنا خدي درفتن وسا كو ام كاربن همبري فروكان ام تدبير بقرن آلي چک ده لی وکیدن تدبیر هاتنه گرتن کم کارم خوا بپاريزن و دو وقت مناسب ده سورپریز يعني مفاجئ کم کارم درکفن و ام برسفدن ما تدبیر خود وام لانده گرتنه ملتی ماجی نه خودی وی تدبیریه چونکو باوریاوی ده استاجورین ده بشره گلی شورش گریته او ناجی تدبیر خود گرتیه تکوشینه که ام هفدور دنه مشاندن هم گل هم هيزاوينا بهفدورة ضد مشادن وكا قصد وكا يبكي وكا يبجي ما بيواجون جران وخرط ما درباس كرن بتهيبتشي اما ذكرن جبو شركي وها هم دواري پروردهی ده هم دواري سپورتی ده هم دوارن تدبیرن پاراستنه ده ام ناف خباتکی گران دبون و هیچی ام خباتم ام بردام دکن فقط ام ویجی گلکی باورن دجمن ایریشی خوی رنگ یبکه ام جد فرقاوی نادنا گوروی ناجی ام تدبیر خود گرن ملتی مجد فرقاوی ناده جبونا وی ناجی ام خودی استراتیجیات برخودانینا و آرمان جمع اساسی و برخودانی خوا به سکنا خوا ام سرکفتنجی ام سوگر بکن بله هر حوالنا سنتی که داری ویکی جز دخوازم پرس بکیم ها یا دیار او کو دما سریکانی گریسپی او جداگر کریا افرینی و تدبیرین زیادتر هاتنه گرتن مثل یا کوخیا دبا دولت ترکیه داگر کرد دیری شخویا روجا دسپی که دگو تماش خوازی هرم لکوزی خنوان بخم از 500 600 کسان بکوجم و بلاو ببن و دبجو خاکا خبردن لی تشتا کو درکت پیش دولت ترکیه به وان بالافرین خوشی تشتا کو دخواست نکاری انجام بگیرش بر که باوی که هوانه هما دای برخوا لکلکا وی حلوستا جلس دخوازم باوی که کنم لسرویه که جرا واسن و پیش رجی جلک پرسین کو تکل داری روشه هنه کو از دخوازم جواب بکم لی حلوستا جلیا وی جاری هم چاوان پیناسه دکنش بر کو ده هم داخلین کو جالی فرمانداری گشتیا قصدی و هاتن داین دوی گل گوری تفدیر او بانگن هزن لشکری تفگر بکن جمالی خودر نکون حتی کو جوان ورن به هفر دناوا عالی کاریه دبن هون هلوستا گل یا وی جاری چاواد نرخین با طیبتی جدما پیواجو سریکانی او افرینی زیدتر متشوبینن هلوستا گل یکو ایرود ارتیده در دکوی هلوستا کی پر بزانه بونه
و پرتکن بزانم بونه جبوه ام پر حق خودنا بین کو ام بیجن گره که ملت ویرنگی بکه گره که ویرنگی بکه ملت ایدی ناس کریه گوچ بکه ملت کی برخستن کریه ملت کی خودی هلوست کی کو چب بلا ببه از آماده مش هر تشیره اف گله کی گرینگه لی پیوسته رغم وقت حاضرتیاجی هر تم شیربونا مروهبه هم دمین ایرشانده کاربی دجه آمنده بمینه چارچوب پیوستیا ده حرکت بکه هم دجی خودی و سکنه به کو چب به بلا به اما و آخا خبر ندن چب به بلا به اما خودی لیدر کون چب به بلا به جبومه مجارکی هبونو و نبونیه و ملتی ما براستیج بیرنگی نزیک دبه حتی بلا مروکاری میناکا کنکوجیا کوچه بول دیر که اصلا او کنکوجی ifade vena dikir millet amade ku canî xwe qurban bi vîrengî jî hal bikî wî wextî jî firokê dijmin digariyan ama rûmê vêna jî bi rehekî fedayî xwest ku erkê xwe bicî bêne û xwest xwedî nirxê xwe derkeve û bi hawariyê ve çûbû ev na jî mijarekî gelekî girîng e ku mero bal bikişîne ser em vî milê de gelekî bawerin tecrîba milletê me jî girt ji pêvajiyên derbas bûyî xurtin زانبونکی مزن دستخواه آنیه و یه گروه زانبونی جی حرکت بکه گلک جارا دجمن هول دادا کو و هشمندیه ناف گلی مدب دی رونشتاندن اوش رای گشتی رجی بدی نشاندن کو ملت روجاوا تن ناف دا پارچبون هیا هنه کسمین بشوره شره هنه کسمی بشوره شره نینن هنه کسمی حاضرن وهنا كسمي كنا حاضرين شبه واجوين وهارا فقط تشتكي ديار بو بده حزارة مروف كتنا كولانا وبهفدورة قوتن يان أمي بشرف يان بكن يان دجي مرنك بالشرف أبناجي ديار بو كو يكج بشبري هري خورتي كو دناف قلده هاتا بيش خستن يكي تياوينايا أم فيكي تيجي بيروز دكن بلش خوهر ده همان چارچوبه ده وکه وجیانی زمان ج روجا دسپیک ایریشی حتی ها همو پیک هاتین هرمی وجاری ج ایریشین در بازبوی هین زدتر یک گرتنه که خوردانا آواکرین یعنی ج بگوتنه کدن ایدی گلی هرمی راستیا دولت ترکیه قرکر پر باش ناسکرنش بو ویجی ایدی تبدیلی خو لگوری اولکاریه لگوری هیزم خوین اولکاریه دیگرن دست حوال نسرین از خازم اگر اون izin بدن از خازم بالکشم سم نقطه کی دیویم جاره وگی دیوای براستیجی تکوشینا گود واده سالی در باس بیره چی بو زانستی که گله کی مزن به گله هرمی دا قزنج کرن دا یعنی دا کسب کرن کو چی قاسی یکیتیا گلان کاری سیستمین داگر کر بن بخه اف گرین بو دوی پیواجوی دجی افنا پر دیار بو ج کردا بگره ج سوریانا بگره ج اشورا بگره ج ارمنا بگره ج عربان بگره توایی پیکاتین هرمی به هفدوره به کوسینوران ناس بکه به هفدوره بیان یک دنگی مان کرن ام اون ام گلی سورینه و گلی هرمی دو فرقی ده کو ایریشا کو تکرن نسر گلی کرد تکرن ایریشا کل سر گلی سوریه تکرن ایریشا کل سر ولات سوریه تکرن جبون آویناجی بر پرسیارتی خود نشاندن چند دموکراتیک چند نتاوا دموکراتیکا کو پیشکتی ناوی ملتی ده و زانبون آوینا ریل پیشیا وی کی تجیبت کی ریل پیشیا وی هلوستی جیبت کی جبون آویناجی ام وی باوریه دنا اف یکیتیا هنجی یه بهلی به سبب کو اف ایریشه نیوالا درکن بله هر دهمات چارچوبه دم وجاری دخوازم هنه که دالیه قادا نابنتوی آنگو هیزین سرکن لسوریه دخوادی گوتنن خوادی بریارن لهمبری وان ایریشان بیدنگیا وان هنه که بالی بکشنن سروی عالی نها ادیت د کلان رژی درباز دبی زاروکه که وی پرسی دکارر حد پرز بکه کو هم دولت یکبان آمریکا و هم جی روسیا دو هیزین سرکین کو د خاکا سوریه د جی خو گرتنه خوادی بریارن گوتنه وان در باز دبه لید دما ایریشن داگیرکریا دولت ترکیه ده اف هر دو ولات وکه کو لقت سر خاکا سوریه هابونا وان تونه یا گوتنا وان در باز نبه بدنگ دمینه گرکو وسانه و دمیم وسا پرز بکن اف هیز لیور چی دکن؟ بله برسکی گرینگه مطلقا ملت مجی بنده برسوه که کو اقناع که هه بله نها گرکم وینا باش بزارمن راسته روس هرم دنا لی سبب هبونا روسات و هرم ده دیاره کو جد دسپیکا هاتنا ونا لسوریا و حتی رجما ایرو
کار دکیج بو سروریا رژیم سوری الهرم جار کدی بده چکرن هدف آوی اوه جبون آوی ناجی چیز دستویتی دکی سیاسی جی بگره لشکری جی بگره دیپلماسی جی بگره هب ناف تکوشنه کی وهاده و حتی از ویجی بیشم نها اگر گو روسا ازنکی وسا ندابا ترکیه آلی عزمانی ده ترکان کاری بو ایریش سر به هری بکی و افناجی بلا گلیم باش بزن بی دخوازن دخته کل سر ما بدنا چیکرن کو ام هرم تسلیمی رژیمی روسا بکن و ام جی و ملت مجی نوی قبول دکن و نه تجاری جی قبول بکی 10 سال تکوشینه کی مزن در باس بو 10 سال مناف ده 12,000 شهید دان 10 سال تجی ایش او کیف خوشیا داری کوم بدس خو آنی ام جیان دکن هر حال ده وی اف تسلیمون چی نبی و از ویجی بیجم اف یک جریباز کوروس سر مده مشاندن کو تشتاد خوازیم پیک بینن آلی که دیدم رو اگر دست بگیری امریکایی که جهازی کواليسيونيا ارمانجا كولفي داري تكوشين كلهم باري داعشي هاتن حتى رجما ايروجي هف باش ما افتكوشين هف دورا دامشاندن لي جركا امبيناج باش بزانبن يكش متفقي تركيا امريكا جبو متفقي خو هر حال ده برجوندي خو خراناكي ام في جركا باش بزانبن يدن هبونا ويا الفي داري هناك ارمانجي جداتري ي داعشيجي ضعيف كرنا رجيم سوريا لسان مساله ايران اورتي دهيا جرك ام فيناجي ببينن هر دو هجر بو برجوندي خول فيدرينا امجي وكا هيزن سوريا ديمقراطيك وكا يبكا وكا يبجا وكا ريفابريا خسر دناف ام بيجن بفچونا و ناکوکیان و دناف ام بیجن مجا و برجواندیا ده ام جدو خوازن جبو خو هناك تشتا بدس ببین ام جدو خوازن هناك تشتا وقت بيجي قاربن بدس خو ببینن و ام قاربن بنا بكن مسوغريا هبونا خويا فيدري و هم دجي مسوغريا او لكاريا خو جبونا وناجي حمو درفتكو ام دبینن ام دخوازن دوی چارشافی داش بو خوشی بنرخینن بله حوال نسرین السماوی کشی پرسپیکم نها و آنیزمان کو برجواندین وان هیزان لگل دولتا ترکیه داگیرکر هیا و لعالیه کدن جوخار روسیا به اوکراین را دنوا شرکت دجوار ده او لور جتانگاوین زیده لپیشیا روسیه نه لنها یاکو دیار هرمین باکور و روشتاتی سوریه هرمین کو دبن سروری انگو دبن اولکاریا هیزن قطع دنه هرمین هرین اولیین لسوریه نه لی بتیک چون آوان هریمان بویران بون آوان هریمان را روسیه چه بدست بخه؟ یعنی روسیه گلو روسیه هریمه که ویران کری دخوازه یا اونگوان بیشین روسیه دخوازه دبن تبی برجمندین وی ولاتا که ویران کری یا سوری بمینه یعنی روسیه هان لور تبی کوان ایریشن داگیرکریا دولتا ترکی او ویران کرنی این کو بتایبتی ناوندن خدمت گزاری جن تندرستی بگیره حتی جد بستانا ج صوت منی یا دیار او کو دولتا ترکیه بو ویران کرنیتی گلو روسیه ولاتا که سوری ویران کری دخوازه قلت لك هاد بيجي اگر نجبو من بي بلا تنبي بله ام جرك فينا باش بزامن يعني اگر جبو ينبي بلا ويران بي ام جرك خد في النقطه ديك نحكي فقط لي حموها ولداني خو بك جو كاربي سرورتيا خل سر هرمي بدي تشكن لي حمو ريبازا بدي كاراني اف ريفكرنا بيشا تركاج ريبازاكا ملاتي ماجي جرك فيزانا من دبي واز باور من فيزانا من داجي يلمت كافيتشيا ام جرك سر نابسكنن هزين برجوندي خو اساس دقرن هزين اتفاقيات خو اساس دقرن فقط از فيجي بيجم ترك نها جنباستي دكن هم دخوازن سر بني روساج بليزن و مجارين قلت ده روس ضعيف كتنا بتيبتشي دفي بيواجوا اوكرانيا ده دخوازن جبو خو بنرخينن وروس جي دخوازي نقطة هيز يتركاج بو خبن الخيني أمريكا جي جركان فيجي بزانبن ويزوزو متفقين خوي استراتيجيك جدس خون طانكن
او جی وی توازنات یوی توازنی بپارێزن ji bo min balkişan de ser her kes berjewandiya xwe esas digire em ji nav hewldanekî wisa de guhemkar bin derfetê ku ji va pevçûna ji va nakokiyan valetê ku ev berjewandî piştxwe bihînin em jî dixwazin ji bo xwe binirxînin û bikin bin xizmeta ewlekariya gelê xwe de. Aliye ewlekariyê de pirsa dawiye ez ji we bikim ji ber ku gelek mijarên din jî em dixwazin têkildarî wê pirsan ji we bikin hene. Di aliye ewlekariyê de meha weke ya diyar ji gefên şefê rejima Tirkiye diyar dibe ku ger îro nebe siba nebe duz be mehek din du meh din yanî rejima dewleta Tirkiye faşîst rojekê illa wê êrişî destkeftiyên gelê herîmê bike. Di vê çarçoveyê de di aliye ewlekariyê de bawekê kin hûn carekê din têkildarî vê yekê em dixwazin agahiyan ji we werbigirin. Gelo hêzên Qesedê, hêzên YPG, hêzên YPG ji êrişeke dagirkeriya dewleta Tirkiye re amade ye? Biya gotinê em amade ne. Belê. Em ne alîgirê şerin û heta dawî ji hewldanê me yê ew bê ku bi rastî ji şer herêmê de newê kirin. Çunku em hêzekî tekoşîn dikin ji bo aştiyê. Em tekoşîn dikin ji bo aramiyê. Em tekoşîn dikin ku bi rastî jî em çanda şeran ji ortê bidin rakirin. Lê wextê ku şer hate ber deriyê me jî wê wextê jî her halde em ê destlandin em ê bikin. û em xwedî vê rêgezê ne eger dünya hemû bêyek êrişî ser me bike em ê xwe parêzin. Lê eger got hêza dunyayê hemûyê me jî bê em ê êrişî kesekî nekin. Em xwedî vê rêgezî ne. Lê mutlaka wextê ku êrişekî wisa ser me werê kirin jî em ê parastina aktif, parastina feal jî em ê bidine pêş û wî wextî dibe mijarekî seferberê. Her tişt jî em ê bidine pêşê xwe. Belê ji xwe yek ji mijarên diniyên beramaya me ya taybet îro ew e ku ji metirsiya çeteyên Daişê û ya ku xuya dike bi êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiyeyên li ser herêmên nêzîgirtîgehên çeteyên Daişê li ser kampa Holê re têkiliyek rasta rast careke din van êrişan û çeteyên Daişê ya bi hev re heye ango danûstandinek di navbera wan de heye ku ji bo careke din zindîkirina çeteyên Daişê ji bo revandina wan em ê werin li ser vê yekê niha ez dixwazim wê pirsê ji we bikim ji proja destpêka êrişa dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser herêmê ve qala daxwazê xelaskirina çeteyên Daişê têkirin gelo armaca serekiya dewleta Tirkiye di van êrişan de careke din xelaskirina çeteyên Daişê û zindîkirina wê ye? Niha ez ê bijim yek ji armancê wê. Derî tu wextê me ji armanca sereke hinek cuda bê. Yek ji armancê wê na bi rastî karibê Daişê careke di li vê derê aktif bike û êrişa wê ya li ser vir jî îfada wê nadike. û ez dixwazim bal bikişim ser vê noqtê pêvegirê dayî ev ser erkê koalîsyonê li vir jî dike bi tekoşîna wê hemberê Daişê. Ji bo navêna jî gereke em vêna baş bizan û dunya jî gereke vêna baş bizan bê. Ev êrişa Tirkiya ku li herêmê çê dibe û ya ku hewl dide ku xurtir bike demê pêş dijwartir bike wê mesele tê Daişê meseletekî pir cidî bê. Çimanê di pêvajowa vê heftiyên de cihên ku em bêjin zindanê ku Daeş tê de hedef hatine girtin, merakizê tehîlê ewna yê eşbalil xilafê ew hedef hatine girtin, kampên ku malbatên Daeş tê de ew hatin hedef girtin û ez vê jî bêjim ev dema derbas bî reva ku ji kampê Holê çêbûn ku di encamê de hatine girtin jî ku eşbalil xilafê bûn, malbatê Daişiya bûn ev na çawa sûdgirtin wextê ku firokên keşifê li ser kampê digeriya. Çimanê yek derbel hêzî ewlekariyê xist ku di encamê wêna de heşt şehîd çêbûn ji hêwara Slav û di do jî niha wextê ku girantiya lêxistinê çê bibe mecbûr e hêz ev hêza ku kampê diparêzê herçendî bi rehekî fedayî bi rastî nîzik dibin ji bo ku xeterê ser herêmê çê nekin canê xwe jî feda dikin feqet mecbûr e carna tedbîr werî girtin ji bo ewlekariya xwe jî. Ev na jî ji wara ji malbatê Daişê re ji eşbalil xilafê ku nav dene ji wara dibe derfet ku birevin. Niha gereke em vêna bibînin. Eger rewşekî dijwar çê bibe bi rastî jî em ne amade ne em va qas Daişiya biparîzin.
چه دید هندره قامپان دبی چه هندره حبسا دبی بله وی وقتی بلا کسک جی بلا فینالوم نکی طيب ام فيجي بيجن هجر يريشك عردي وري كرن واف تشاتين بكم دستي تركيا ده كو تشاتين هري خطرن الدنيا ده براسي تركيا يفانا تشاو كار بيني ما مسألة تاني هريما ما دربي هريما ما جهة يا ده مسألة تاني سوريا أبي خطر من سر سوريا تاني أبي الهر دري بلاف من وأزفيجي بيجم يعني معلوماتي مي وقت بيجي لجيهنا كو تنسيقك استخباراتي يا تركا ويا مال باطن داعش هندري قام هذا هي كو شاوا براج واردشينن شاوا توجيهات الدنوانا شاوا الرياج وارد بينجبو وابنا رافاندن افنا حموجي سر دري ادل بيشهد بي ولسر ريكا سريكانيه تشهد بي بله الوي دري وانا دقرن او ايدي چارچفی پیلان خدا مخطط خدا بوانا کارتینن از ویجی بیجم ام گرک د حساسیت تاوی خطریه دبن هگر گو ام بیجن مادم ایریش سلمتی کرن و اف دنیان ها ام بیجن سیستم جاوی خو جوی راسی دگرن ام جی نمجبون بر پرسیارتیا واقع چتا راکن ام کارن وانا حموا دروی سنورجی بکن چکو انجام ده امجد روشکی آورده دنه هر حال ده اولویات ما پارسنا ملت ما آرامی هریم ما سالا ما تکوشین کنن بری تروریسمی و حتی رجما ایروجی ام هی تکوشین دکن پارسنا ما جوه هزا خطر بسری خو خدمتکی مروفاهیه لی مادم ام نزیکاتی تنکرن کو هر کس خو بیدنگ دکی هم بری و ایریشه گو قتل عام قركرنا ملتي من هدف دقري وي وقتي هر حال ده اولويات ملتي من ويد هالبرشاوي من بي بله هر هوال نسرین السماوی که جی پرزکم شخواه یک جی اف ایرشین کل سر کامپان وان من دخواست پرساوی بکم گلف تصادفه و با آوه که زلال برسواوی که جی تا اس دربازی هما پرسا که دنیا گیری دایوی ببم داخلینی که جالیه کوشکا سپیان گو دولت نیوان آمریکا جالیه وزارت پاراسنی آمریکا ویتی داینجی لالیه که دبیجه ام فکرین دولت ترک ناز دکن فهم دکن لالیه که دنجی دبیجه او تیکوشینا لدشی چتین داعش یا به هفکارین خورد دلمشاندن آستین دکه گلو نه ناکوکه لالیه که دبیجه ام فکر ناز دکن لالیه که دن دبیجه چتین داعش مترسیه هری مزنن تیکوشینا قام لدشی وی که دکن دخنا و مترسیه يعني قام باش دخه يعني لواز دکه يعني افشوا دبه مسوگر وسا بلکه وجه شوپاند کنگرا راگاندنیا کو بریز مزم عدی چکر الوی درجی بالک شانه سر نقطه کی اگر گو فکر ترکیه جبو اولکاریا سینوری وینا ها وی وقتی بلا ترکیه بعضی بانه هزی نام نتوی بکه و بلا ورن پارسنا سینوری ناوینا مواد بکن بله حال بکی افصل حمود ارباسبون روجکی زرارکی بچوک جی عالی مده هم بر ترکیه چی نبود و هر تم مسینور پاراست نوی پاراست دهان انسان بیگونه سر و سینوری کشتن کو زوی خو دچاندن ترک وینا هموج بخود که حجت و اگر وصا جبه کو ترکیه ما خطر سر خود بینه وی وقتی بلا ترکیه همو تدبیر خو بگیره سینور خو پاریزه اگر گو ایریشک یان ده زرارک عالی مده لسر سینوری وی چی بو یان ده لسر اولکاریا ولات وی چی بو وی وقتی هر حال ده گلک ری بازه کو مرو حساب جدو بخوازی و هبی و از ویجید بیجم ترکیه بلکی تشتغل تقسيم تشيبو خست ما إزاحة بكي هر جاري تكرارا في راستي هات سر زمان كو تركيا بخوكيريا ونهات كي حجت بو إيشاك استلما بكي جبونا مناجي أجر جرك با أم بيجن أجر تركيا فينا جرك دبينا أم دبيجن بلا لجناكي
تحقيق شيء بيد أصلا من التويدة طرف سيس بطرف يعني بله بلا شيء ببي بلا سر في بوياري لكلين بكي وي وقتي كيبر برسيارة بلا أو حسابي ينابدي أمش في رجع حاضر بله ليه أبنا وكا وجي إفادة كر أبنا حمو حجة وتركيا ببلانك يعني بمخططك مدروس بزانبون نها في إيريشي دكي وأزفيج بيجم بلا كس ولو خو إقناع نكي كو أب إيريشات تركا جبو أولكاريا ولاطي بيا كريزي كود هندري خود جيان دكي وإفلاسا سياسي إفلاسا إقنومي إفلاسا أزي بيجم نرخي مروفاي يكو سيستما ترك جيان دكي بن ريفا برتيا أكابيدا دخوازي لفي داري فاتوراوي جوي قالي بستاني بله بله شخوار هفال نسرين تكيلداري وك داخوازا لجناي أواكران لجناي اللي كلين يجبو بويرا الاسطنبولي پارتی دموکراتیکا گران هدف جی اف یک د مجلس د با اوای فرمی پیشنیار کر پیشنومه شانت مجلسی لجار کدن جالی AKP و مهبی و اف پیشنومه هات رد کرن اف یک جبویرین کو هری زیده کو دناو جواکا ترکیه دی دولتا ترکیه گور رژیما دسلادار هر تم اف پرزریکا تروری وانا جبو برجوندیان خو بکارتن هری زیده درکت پیش لهر ام به مجار داعش دخوازم چند پرسنت سرکین کو هینا مانز جواب بکم نها چته کی داعش لکولانین ام بجن آلمانیا دیگره یان جل ولاته کی آلمانیا اوروپا دیگره لجهانی alarm letteli dan ev wala dikevin nava alarmê snûrên xwe digirin polîsên wan da dikevin qadan lê bi hezaran çeteyên Daişê li verin û dewleta Tirkiye û bi aweke eşkere jî hewl dide ku van çeteyên Daişê xilas bike careke din wan zindî bike cihanê jî vê hemû yekê dibîne gelûn han li vir pirsa ku ez dixwazim jawab bikim dewleta Tirkiye dagirker êdî li gorî Ewropa ji Daişê me tirsîdartir e ku heta li hemberî zindîkirina çeteyên Daişê bêdeng dimînin yan jî sedema vê yekî çi ye? Niha Ewropa ya da em bêjin alî welatên rojhilat rojava zêde belkî mero nikaribe bi zirûfên rojhilatan em re mero qeyas bike. Wê derê xwesertîkê wê heye, rojhilatan avîn xwesertîkê wê naheye. Belê. Alî dewletên rojhilat ez vê gelekî baş dizanim ku pir rê û rêbazê wana hene got garibin ewlekariyê xwe pê parêzin. Ji bo wa hinek mijar pir wisa metersiyê îfade nake. Lên hem metirsiya mezin ez dixwazim baş bû pirsekê wisa kir, ez dixwazim bal bikişinim ser. Metirsiya herî mezin ser welatê rojhilata navîn e. Çimanê ji ber her welatekî rojhilata navîn de despotîzm yani teassuba dînî heye. û ev rêxistinên vîrengî vê teassubiya dînî ji xwe re dinirxênin. Çavkaniyê xwarina wan e. Çavkaniyê hêzên wan e. Mewridê xwe hemû ji wê derê digirin. Ev ê pirtir xeter bê li ser dewletê rojhilata navîn. û mixabê welatên rojhilata navîn bilexes welatê Ereb pir bêdengin hemberî vê êrişê. Belkî alî Misrê de daxuyanî hate dandin, taban em wê daxuyanî jî bi qîmet dibînin. Lê li ser erdê gav avêtin gerekli ye, helwest gerekli ye. Ji bo navê ez vê nadibêjim. Eger got dewletên Ereba jî dixwazin ewlekariya xwe, aramiya xwe biparêzin, mecbûr ew jî helwestdariya xwe nîşan bidin. Yê di doê jî ev êrîşanê ser welatekî Ereb tê kirin. Li ser gelê Ereb jî tê kirin. Gerek ev jî werê destgirtin. Belê. Eger got welatekî Erebî tê dagirkirin, welatê Ereba hemû tên dagirkirin. Gerek ew hawerê destgirtin. Ji bo navê na jî alî cama Erebî de jî gerek xwedî helwest bê. Encamê de di civatan de meseletê şerefê meseletekî welat e. Meseletekî şerefê meseletekî civat e. Meseletekî şerefê meseletekî jin e. Meseletekî şerefê heta meseletekî zarok e. Meseletekî şerefê meseletekî dîrok e. Pêwîst e welatê Erebî jî bi vê helwesta bê helwestiya xwe çewka xwe ji vê rastiya ku Tirk dixwaze li ser wana ferd bike nedeyne. Ji bo navê na jî bangewazî min ji gelê Ereb re jî gerek ew helwestdariya xwe bine nîşandan. Sîstem her tim bin siya berjewendiya de hereket dikin. Lê encamê de nirxên me yê civakî hene. Encamê de hevbeşiya me ya nirxa heye.
یه توایی گلی هرمی به دوره ام کارمن خودی لوان الخین هف باش درکبن بله بله هر حوال نسرین اس ایدی در بازی روشا بیدنگال لنوا اوروپایی ببین هون وکه یک فرماندارین یپجی و جنکا کورتیا کو بجلین لشکری ج عالی ولاتین اوروپایی و به جلکا سر هاتن پیشوازی کردن برخوادانیا یپجی ایدی قادا ناونتوی ده دنگ ودا حتی یپجی زکار موسا بیجم نتنیج بو هیزا جنا کردیشاندا یپجی وکی ایدی دناوا جهانی ده هیزا جنی چه آسته ده دانشاندان او جنان ایدی یپجی وکی هیزا خودیتن لهر دری دمشین کو پیک آنینده ده متینگین پاتن پیک آنینده حتی گلک وان متینگان جوی دمی هنج بجدار بون یپجی ایدی وکی ارتشا جن یا جهانی آنگو هیزا جنی هاته دیتن لی نها ده قادا ناونتوی ده بیدنگی که پر زیده هیا اف بیدنگی گلو تنی دکوه چارچوبه برجواندین وان ولاتان یانگوان بیشین اف تنی ده چارچوبه کو جبو دمکی بو جبو کو ام بیشین دعایت که رکلامی بکن اونها جی او دماویه در باز بویا گرک ام یعنی باش وی پیواجو بخوینن گلک پروبلمین مزن حال دنیای چی بون بروبلما ام بیشن یا غذاء الأمن الغذائي يعني أولكاريا أم بيجن غذاء آلي كدن ده شر أوكرانيا وروسا كريزة كي مظن داية شكرن فقيرتي بربشكتيا قال لك جوات الهمبري راستيا سيستما خويا كجوارنا ببرسف كريزة المزن جي عندك ملكي وينايا ملكي دن ده جي همونا گلان و هلوستی و براستی مرو ویناج دبینه از دخوازم جبو مجاری وینا بیجم بله ایلیش کنها لسر تیبت سر وی هرمی تکرن ایلیش کل سر ناوندا شورش آجنه ناوندا شورش گلانه یعنی ناوندا کو پیشنگیتی به تکوشین خو به برخودانی خو به سرکفتن خو به نهج خو به فلسفه خو دکه و از ویجی بیجم گرک جوات از بیجم جوات گرک جوات همو بزن بن و تسری دجن ایلیشا کل سرور تکرین ایلیشا کل سروانا حال سر في أخي هاتكرن حال سر أخي كيدي هاتكرن ليه هدف يكا شكاندنا إرادة جلانا شكاندنا إرادة جنا جركة بفي حساسيتي جلجي ببنا خودي هالوست وجنجي جركة ببنا خودي هالوست وكا يبهجي تكوشينا كيب صانا أم ددنا مشاندن هر تم دفي تكوشينا خودا ما خواست كو أم ببن دواما نرخي ديروكا جنان وهم ده بنا باريزواني مينا وهم ده جي ام كاربن نو نرتيا وينا جي بكن بيكو امواتي بدن نا سينورين عدنيغاريان نا سينورين ناسنامين امجن يه نتو پرستيه يه زمانان يه چاندان ما چارچفي نقشه كي جن يا پربر فرده ما حركات كل ما تكوشين كر أم نهاجي أمي فينا بردوان بكن خودي دركت نجنا لشورشا جن شورشا جل يا إيراني تشيبوي ببيشنجيتي جنا كرد جنا أمينة دا تشيبو أو هالوست أنا هاجي جركة كو أم كاربن ببنا انرژی یانده طاقتا اف سیستمین کد خوازن براستی جی هر تشتی خوی قریش فردی سروا گلان و سر جنابکن ام کاربن شکاندی دبنا چیکرن وان گوازیما گوتنا مجی جبو جنا جبو گلان ابنای بل هر هوال نسرین اسماویه کی جی بکن ها جخوا بدنگی اوروپا هر چی قاصد دما ایلیشن 2019 نرسر سری کانی او گریسپی ده و د میگلک ولاتن اوروپا برحتی دگاریان برتکا خو لدجی ایلیشن داگرکریا دولتا ترکیه بدن رابرکن لی د پیواژ شری ل اوکراینی ده اندامتیا داخواز اندامتیا فینلاند و سوئد یا جبو ناتوی ادی و کتبشی دستودنگی وان ولاتن اوروپا جی
دانا گریدان اس وی آوای کی کن جوا پرسپم گلو گر اف اندامتیا سویت و محتاج بنا وان یا جبو ترکیه نبان وی بدنگی کی بی آوای هبان یا نه از دخوازم جدا دست بگیرم بله از نخوازم سر سیستما باخوم کو چمانی هلوستی خود دیار نکر چکو سیستم هر تم برجواندی خو اساس دگرن کارن هر تشتی فدا بکن بو برجواندی خو ام گرک وید سر وقت بن اخلاق وجدان نرخن انسانی جبو سیستما نتشتکن شخوره کرنا چپری گو خو پیت پاریزن از وید بیجم یعنی فقط تشتی از دخوازم بال بکشنم سر هلوستا گلان بله هلوستا جن یا راست اوا گل خودی الگلا درد کبن جن خودی الجن درد کبی جبون آوی ناجی اگر ام دبنا خودی بانگوازی ام جبو واد من خودی بانگوازی چکو ام لبندا رژیما بندا سیستمانین کو خودی المدر کبن ام ویج نخواز بله اول سنیج برکو دوام جبر بداوی و دچه اس ما پرساد داوی بکم اف جید چارچوبه هما هنکی کم کرنا برنامه دیه نها ایریشن داگرکریا دولتا ترکیه دوام دکن و ما گفت بیدنگیه که دا آلی نافنتوی ده بو و با اوکی برفرهی جف یک شروع کر پیناس کر نها جهشت روشن ایریشن داگرکریا دولتا ترکیه داگرکرین لسر هرمی انجام کم رود کارش در بخدشیه با اوکی کن بله انجام کو امجد در بخن اوه از تخوازم بال بکشینم دیسانه لسر هلوستا گل ملت ما آماده جهر تشتير آماده ملت ما سر وقته ملت ما افقوتيه جيانك بيروس آزادكي مشرف افيك وافلوستكي بيروزا وام بندافينا وام كيف خوشافي جياندكن ددو اموكا هيزن قصدي ناف دا يبكا ويبجا وحمو هيزن ناف قصد جي خودقرن ام الدائمة افا إسرانا ما اف بي هبونو نبونا ماجي اف بي امي خودي قالي خودر كان يدنجي اف حشت روجا يريش نساكنين چه واري عزماني ده چه بواري سلاحي جران ده چه بواري امبجن تسللات كوهاتن كرن و هوالي ما شكاندن ام امادنا كو چه يريشا جران جواري كرن امي قاوي بارزا نافيجن ام دوي اصيده امادنا ما برحكي فداي دسوي شورا شكر رحكي فداي امي بردوام بكن و انجاما كو دركت دجمن نكاري انجاما قود خواست دس خواه بيني رغم يريشين اوقا جران بدهان فرو کرنا دوری ده فقط انجام دست خواه نانين هوالين كو يه شهيد كتن شخوا گرانتي هزي پاراستنا قامپين داعشي بو اف بسري خوا نمجارك يقو از شيروفكم يعني تركيا افقاس براستيجي نمزايي دكي وحمو قرال نشر بن بيدكا افزع فاتي وافاده كاستني تخوازم في بيجم بله ددو تكتوك هوالي ميكو شهيد جي كاتين او ناجي دروشين كوب يوسبون حركات بكن كوب يوسبون اركي خوبجي بينن شهيد كاتن ابناجي بو مجاركي گفتگو ادنام مدى وتدبيري وناجي بشكل هري مناسب ويوري قرتن كوم كجيل سرقالي ما تشيبو ام نهيزي كو ام بيجن ام شرمزار دكن هيزن كو ام سوزا خوي بجي بينن داليه حيفرا كرني ام خدي في سوزينا او جي هلوستكي مشرف بو كو برحكي فداي ملت دورده خدي نرخي خدركت ام ويجو يرنجي دستقرن جبونا ويناجي ام زرفيدا تكوشينا نرخن مزندكن و خدي دركتنا مزندكن از عنجا قارم يرنجي افادك بله نسرین عبدالله جه فرماندارین قصدیش بو بجدار بناوی یا برنامه طیبت تم دبیجین گلک سپاس و نرخاندن او آگاهیم برفره به بینرین مرا پار وکرین بری بینرین هجا جه فرماندارین قصدی نسرین عبدالله تکلداری روش های آگاهیم برفره به بینرین مرا پار وکر لالیه که مترسیه چتین داعش لالیه که دن هولدان داگرکریا دولت ترک و یک جو ارمان جوان زندگی کرنا چتین داعش آگاهی به آوک برفره پار وکر املور دیگهجین داویا برنامه خواه طیبت او دبیجین حتی جار کردن ورین پیشیا و ببینن دناوا خیر و خوشیده هر شد وقت